Evo nas u nove epizodi, tek sam malo provalio da nisam. Neko me gade sa bombama. Evo ga. Znači, nisam na neki 5 sekundi nisam snimao, uglavnom ja nas u nove epizodi samo nastavljamo. Samo da smo stali u novom nivou, iskreno ništa nije zanimljivo desilo. Znači, ako se propustila onu tajnu koja skoro nemoguće se nađe. Jedino pro gameri koji ovako pojasno ovo nađe, vidimo ovo, znači ako šteka to je do snimanja, ne znam do čega je. Ubijemo. Neko kaže, tako, znači vam pogledam jednu dve tajni ovdje. Znači ću pogledati jednu tajnu ovdje, znači ova mi je municija, ako idemo još gore, ovo vam je stanje prolaz koji nećemo da idemo. Da ga se rešimo. Evo ga, srce. Mogu se kupimo opate koleče. Može seći naš. Sad ovdje je opasno. Onda možemo da idete secret passage, ali to ne preporučujem pošto ovdje imate municiju i kolačić i sve. Pa... gotovo. Dole za nam kosture, kao hoće da beže od nas, a mi smo ga stigli. Vidite, samo se očekivao toliko. Gotovo? Jeste. Ono što ide. Sad ovdje koljemo. Eto, ono sad pozadi ću, ako čujete nešto, to vam je... Što je, ne znam na... Bolje sam ovdje. Beži na mene. To je bio škorpion, znači ovo je škorpion, evo ovo plavo čudo, on puca lasere, inače je to dva škorpiona, su nešto, evi to je portal ovdje, kao nešto da se puca. Samo sad jedan, tako da je znači ima dovoljno dve rakete da se ubije, što nije toliko opasno, i... I bukvalno tu imate oružje ako se gledate tog portala. Znači, kroz svaki Sirius Sam postoji grafičko mjesto gdje možete ući kroz grafiku, da znate. Sad njega da rešim. Ako ne znate, u ovoj misiji se dobija ovo pušno. A ne, ovo je mali nar. Je odnosno? Dobro, nije. Nemam trenutno snajper ili tako nešto da gađam. Što snajpera u ovom delu nema, a u drugom ne doznam da ima. Znači, da li želite da nas snimim jedan Roblox mini igru koju sam dosta igrao, pa ajde recimo da vam podelim sa vama. Umri brate mili, umri brate mili, umri brate mili, umri brate mili. Znači, kill, čujem kostura. Kako baš ono se dođe od onoga, mislim da znam kako. Ne, evo ih. Leteći narovi. Bam. I...
Ostavite like i subscribe, naravno ako ste stigli do ovog dela, hashtag, sorry nećem nikakav hashtag 20, sorry nemoj hashtag aliens, eto hashtag aliens, možete moj hashtag hashtag kamikaze, ajmo hashtag kamikaze. Ja imam hashtag zinte, samo ovdje znam da je Škorpion pre bio. Dobro sećam kako baš ovdje dobija. Zove kako se onda baš dolazi. Ima neki prolaska. Ovdje pucane 3 rakete, a gledam gdje je. Gdje je čovječe? Dola je. Da li sam mogu da... ne mogu. Ima jedan mali glitch, a to je ako da to je ova mi je secret passageway. Ovdje imamo... to tako skrči. Kao neka mačka da je... možda je Škorpion. Vjerojatno ga čujete. O! Imam jako malo municije za... o! Svoje misije. Kaj su linče sve statue. Ne, to je druga misija. Napate kostora na sve strane. Pa to ovo invazija kostora. Da, dobijemo da barrel, da je misija. Treći double mogan, nemam pojma šta je baš rekao u seriju. Second encounter, double fun, double you gun, double you fun. Tako je. Inače, Season 2 je po meni malo teža. Season the second encounter je... Inače ovo je izašlo, ne znam tačno koje godine, znam da je izašlo kasnije Serious 7. Kada ja nisam bio igrao... nešto kasnije Serious 2, tada kada sam to čuo ja sam malo poigrao. Igrao sam taj da vidite sljedeći Minecraft, Pokemon i Roblox, možete da sam igram Robloxa, biram još što sam prvi da vam pokažem, vjerojatno ću jednu igru koju sam igrao dosta puno, mogu čak i da snimim s nekime. Sama se rešimo i kostora, inače postoji jedan... žabe, najgore neprijatelji. Ne, dolazi oni.
malo je pomogao, malo mi... To je life hack za Serious Sam. Znači trebam jedan kostur. Nekom dođu ovako ovdje. I da se koptemo na njega. I da me stvorilo. Ljudi, ja ću sad da pauziram pa ćemo se vidjeti na... Ok, ljudi, ja sam počeo snimanje, ako vidite, borimo se protiv mutantskog... Ovo je gora verzija, ne znam kako sam bukvalno se stvorio ovdje. Ne znam kako sam on sad stvorio. Nikad nisam vidio u svom gameplayu ili stvarno, pa sam ja, ne, 3 puta igrao u igricu. Više sam se našao. Ovo je bio kraj misije. Mislim da ću čak i ovdje možda završim video. Bila malo kratak, a vamo da ga produžimo sa jednim drugim modom. I ovo smo sad rešili. Sljedeće je boss fight. Znači ovdje će biti boss fight. Wild King, znači ovo sam sad sve prešao. Dakle imamo nove neprijatelje. Začekajte to. I evo nas ljudi u jednom novom modu. Ovo sa oružja i ovdje kaže Dev Pomaba. Ovo naravno, ovo su neprijatelji koje se nikada neću vidjeti ni u našem serijalu još uvijek, ali ajmo da podržimo malo ovaj serijal, ubijat ću ovaj neprijatelj. Što je mjela? Fuck yeah! Kada se zove Death from Above. Ovo se oružje u seriju samo koje u second encounter u prvom dijelu postoje. A ovo su neki neprijatelji iz drugog dijela. Ovo je naše oružje! Na nećemo ga trošimo. Wave 2. Oh, fuck. Oh my god, ste u manjem cijeli. Evo je... Harpije, ubi harpije. Oh, what the fuck, šta ih ima? Ništa, oh, fuck. Imam testeru, čekajte, imam testeru. Oh, fuck. Bacio. A ne, big. To je bila jedna survival mapa. Pokazat ću vam drugu. Evo je druga jednih mojih omiljenih mapa. Znači ovdje kao što imamo jedno oružje. I sad malo se pripremimo borazi. Uzmano ovo je ammo packovi, inače ovo su ammo packovi, ovo su healovi, znamo sve. Već, ne znam baš neki, ali začekamo neprijatelj. O onome sam crvenom pričao. Uzmano minigun. Meni polako dolaze, baš što je meč kamikaza su ovdje pametnije. Da, kamikaza put imaju mozak. Evo vi, to je ona je od plave verzije. Da, you fools! Ok, malo aktiviramo jedno. Ne pomogne da rešim s ovih tamo. Šta je ljudi čovječe ima? Retry! Evo na studiju Retry. Pripremimo se. Možemo počnemo čak i pucamo topove. Kamikaze već stigle do ove. Mali glitch, izvinite. Izvinite, opet mali glitch. Pali ovo i vidi ga na ruke. Tiramo sve ovo. Kamije sanaba pusti, Rambo mod aktiviram pute da sve da što vidiš. Ovo svoje mote znate jednu stvar koju morate znati.
Sve što ide ka vama, to pucajte. Uglavnom pucaj što ide, sve što ide ka tebi, bukvalno, to je to. Bukvalno to je to. Jej, preživjeli smo prvi talas. I biholja dolaze. Ono što rešimo i kao i kaza što pre bihovog. Umri brz. Znači što se njih pre rešimo, to će biti sve do bolje. Mreš ti. I to vam je to od današnje epizode i vidimo se u sljedećoj epizodi.